Jadake kardak ma Elgonview boma Eldoret kwano lal maduong' bang' utege ula donjoe bang' koth mapek mane ochwe gwengego mokelo pong' mar aora ma Sosiani ne opong' ma omuomo genge. Ji 10 koriwo koda ka nyithindo 3 mane omuke utegi ne oresi kawuok e udigo mane pi ula donje. Komanda mar obila e kaunti ma Uasin Gishu Benjamin Mwanthi koro dwaro mondo jodak makono ahinya to ma odak e kuonde ma ula nyalo monje miechgi mondo mi odar odhi kuonde ma oting'ore kaka yor geng'o hinyruok kod tho ma nyalo kel gi koth mapek. Tumeamkia mafuriko along mto Sosiani, maji imetoka downstream, upstream inateremka na imeathiri nyumba kadhaa Elgonview, a few houses, iko hoteli moja pia maji imeingia kidogo, but ya muhimu ni tunataka kutahadharisha wananchi ya kwamba wakati ya mvua maji inatoka tu kutoka pande ile, kunaweza kosa kunyesha pande hii, so wale wote wako karibu na mito yote isiwe ni Sosiani peke yake wanjihadhari, na ikiwezekana wakae upstream mpaka hii msimu ya mvua ishe, kwa sababu tumetabiriwa ya kwamba hii mvua iko na hii mvua itaendelea. But so far hatujakuwa na maafa, hatujakuwa na injuries za binadamu, but property maji imeingia, iko damages ambazo zitajitokeza, na maybe baadaye tutaweza